Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Today ke rata bolela le lena ka taba ya gambling. Ga ke bolela ka gambling, mo ga ke bolele ka taba yela ya go raloka lotho, goba powerball, goba dipere, goba bolo. Kore a ke bolele ka dilo tša mohuta onowe. Tšeo ke di-games mo e leng gore o tlo no choose gore na wena bona ka re go ka wina mang goba go ka wina number mang jwale le jwale ge e le gore ke dipere. Lotho le yona le powerball ke mola e le gore o tlo no choose dinomoro tša gago, and then wa bona gore na go ka wina tše di feng. Ge ke bolela ka gambling, ke bolela ka tsela e leng gore o tlo kgotsa o ka re wena o tša tšhelete ya gago o e lokela ka toilet wa e flusha. Tšhelete ya sepela le metsi, ya sepela le di-pipe, wa shela o sena selo, wa shela o lla. Lo tša tshwana le dilotho, dipere, ke di-games. And-e ge ke re tšona ga se gambling, ke ntho e la gore go di betšha ka nako ntšhi a ona putšhumtšha tšhelete ntšhi. O ka kgotsa e le gore wena o ke betšha lotho gago every week, akere maybe o spenda bo ma 20 ranta goba 50 ranta ka beke o tla ba o betšhitše. Le go bile o no betšhanyana ka 7 ranta or ka 10 ranta, you are done. Dipere o kgotse o betšhe ka 5 ranta goba ke bolo o betšhe ka 5 ranta, and o kgotse le gore yo wina o kgona wina tšhelete ntšhi. Lotho o kgona betšha ka 7 ranta o itshware o kry di-million tšela goba di-thousand tše di itseng, di-100,000 tše di itseng, and o betšhe ka tšhelete nyane. So wa bona gore tšhelete ya le ge e bua ka bontši kore e bua a ke tsena how many times. So mo ke re fela to gambling ke bolela ka taba ele ya lo tša tshwana le metšhini. Metšhini e kotsi kudu-kudu. Metšhini e la bona yela kore o ka nna gore ba e seta ka tsela e itseng, o gopole gore le bona ga ba nyaka go loser, ba nyaka go wina, akere. So o tlo thoma go raloka la mathomo, maybe wa dlala ka 300 ranta wa wina bo ma 1000 mola wa thaba, wa raloka gape ka engwe gape wa wina jwale bo ma 3000 4000 wa thaba. Nampile o thoma ba addicted kore everyday e re raloka, akere. And o kgotse le gore ga o raloke ga tee goba gabedi, o raloka more than even 5 times goba ebile 10 times go kgonagala. As long wena tšhelete ka bankeng o kgona go loada tšhelete ka speedinyana, wa patela ka speedinyana, namka ba o fa access ya o dlala game nampile awa you are free to go. And then go ntse o raloka mowe ga ba nyaka go jewa le bona ba nyaka go wina. Go tlo botla nako e le gore o thoma o loser jwale, wa raloka ka 300 ranta ya goja, wa re ke try gape, wa leka gape ya goja, wa leka gape ya goja, e setse le 900, it's almost 1000. Mola eno tša 1000 ka moka o thoma go kwata, o thoma o bolaya ke pelo jwale, o bolaya ke pelo gore ke nyako buša 900 ranta ele ya ka ele e setse e jele. Then ke ntho la gore o dlala more, the more ralokang ke the more e gojang, akere. Mo e le gore mafelelong o feltša e le gore o feltša go tlo nna fase o counta gore na o ralokile ka bokae, e gojile bokae, pele e thoma ba bohloko. O tlo bona ka eng go thoma gore re ke check balance ya ka ka bankeng, o bile wa iputša gore banna imo ke rekile ka tšhelete ka kaka, wa kgotsa 2000 ka moka e sepetša goba even 3000 ka tšhelete le nne o le tee fela. O sa o bolaya ke pelo ore ke nyako buša tšhelete la engile mmabane, the more ore ke nyako e buša ke the more e gojang. And-e e goja mo e leng gore mafelelong o feletša ebile o kwata, ka gore e goja tšhelete ya bohlokwa, e tla goja tšhelete ya go rekela bana dijo, e tla goja tšhelete ya go rekela kore ya go patela dikoloto jwalo le jwalo. Wa kgotse le gore then o thoma ba le mathata ka la bophelo ba gago. And-e ntho e o dira gore o be addicted, that's why ke re gambling a se ntho e botse ga e nyakege, e o dira gore o be addicted. Mara when come to lo tša tshwane dilotho dibolo, there's no way o ka bang addicted. O no kgotse le ngwe o betšhitše ditšong o se o betšhe ebile o sena le mo go kwang, goba o tswa gore o betšhe ka 20 ranta or 30 ranta ke tšhelete nyane ebile ga o e feel ebile ga o ko bohloko ka re ke tšhelete nyane. And chances ke gore ge di ka tsena nomoro tša gago o tla tšwa ka dimilione ka tšhelete di ntšhi. Mo e le gore ka mola raloka ka tšhelete ntšhi mara wineng go ka wina tšhelete e nnyane. And-e o ka thoma o raloka gane jwalo, akere o raloka la mathomo wa wina, wa raloka la bobedi wa wina, go yo re la boraro e thoma go ja tšhelete ya gago ebile e ja le ene la o e winneng. So ge e le gore wena o rata o gambler, o rata o raloka yona motšhini, ke kgopela ka mehla o lebele gore na balance ya ke bokae ka mo bankeng,
o ntse o loada di-200 tšeo di-300 di-500 o ntse o raloka ka tšona kore o lebelele gore na go loser o lositše bokae o se ka counter tšhelete la o e winneng ka re ile o winne wena o nagana 4000 yele sa le o winna neng o lebetse gore kana o e winne ga tee or gabedi or gararo mara yona e go jile di-4000 tše kae ga o e bone tšhelete la gore ke ntšhi ka re o raloka o loada 300 over 22 mara ga o e bone ene ga re ya goja o tlo e bona jwang o tlo e bona mola e go jile tšhelete e ntšhi kore o tlo e bona mola o checka balance ya gago ka bankeng wa makala wa re gante ke rakile ka 2000 fela today e njile 2000 ka moka go sa sona wa raloka gape ya tšea kore the mo na le tšhelete ka bankeng the mo e leng gore ya goja and then e o dira gore o be addicted mo e leng gore tšhelete ngwe le ngwe e tsenang ka bankeng ka metlha ka e tsena fela first thing ya mathomo e tlang ka ra monano wa gago ke eng tsa mo gambler raloka o tla wina and then the more o ralokang ke the more o losang so ke ntho ngwe le gore tshwantse ke rata gore re nagane batho kore they are addicted to that and ba palela ko tswa ka ra nthowe kore o kare it's like a demoninyana so ya go possessa e o dira gore go ka no tshwara sente 100 ranta ka morabeng wa gago o ya gana mola o e ješa ya bane yone tšhelete nabo o ka no e saver instead wa reka dilo tša tshwana le dibolo dilo tše di-simple tše le gore wa tsa re a ke raloka ka tšhelete e ntšhi o kgona go betšha dipere ka 5 ranta wa wina tšhelete e ntšhi as long pere ye wena o e kgethilego ge e ka tsena o kgona go tswa ka tšhelete e ntšhi wa kgotsa o betšhe ka 10 ranta o kgona go tswa ka boma 25,000 rather than o kgwetse gore o betšhe ka for today fela o betšhe ka 2000 o winne only 300 ranta 2000 ka moka is gone o ra wena ka ra 2000 yela o bo go e tshwere o gainile only 300 1.7 ka moka it's gone so ke ntho ngwe e le gore e tliša di-frustration ka ra maphelo a batho e tliša dintwa ka mo malapeng ka re ka kgwetse gore mma or papa wa gambler tšhelete ka mehla ga gola e felela gana mola then ke bothata kore ntho le tla go possessa in such a way e leng gore o kgwetse le gore go o seno gola o tšhaiša o ya kae gana mola metšhineng go tloga metšhineng o ya gae e jele e tšere tšhelete ka moka and o tlotse gore the more o losang ke the more o bolayang ke pelo ya gore e re ke zame gape maybe this time ke tla wina maybe this time ke tla wina ebile yaanong o feletse o potsa gore gona e re at least ka no buša tšhelete la ke betšheng ka yona santefa ga e sa boa the more betšhang gore ne go buša ela ga e sa boa e gare ya ja kore it's like a demon because ka la gore go ka e tlwaela ntho ela ga o easy gore o e tlogele and o tla kgwetsa ebile o ka re maybe ke meleko so o ka re ke felo maybe batho manaba ka montle ka batho ba go seleka ba go bethile ka moleko wa gore wena go itshwere tšhelete e go tlhotlhonyo o ne o ya gana mola o se ka tseba gorena o dirileng ka yona rather than tšhelete nka bo o itšere wa patala dikoloto wa phetšha mo phetšha yo ngwe wa fetša wa e saver that is why kere ke setšha o tšea tšhelete ya gago o ilokela ka toilet wa fetša wa flasha tšhelete ya subelela so ge e le gore o na le bothata ba gambling ke kgopela gore o rapele very very strong rapela o kgopele modimo a go thuše this thing e tšwe ka mo monaganong wa gago e tšwe completely ka gore ge e setse o tlwaetše kore o le like possessed ka yona akere o sena tšhelete ya go betšha o ka re wa lwala o ba molwetši mole le gore go sena tšhelete ya gore ka dijo a o lwale mara go sena tšhelete ya go betšha wa lwala go kgopela batho tšhelete ba kgopela kore o tlo ba possessed ka yona in such a way le gore o tlo kgwetsa le gore ebile o kgona le go kgopela batho tšhelete o ba kgopela o diang o yo betšha wa go gadima ba nana re wena o šomišetša mabaka a bohlokwa sanfa wena o betšha ka yona money down the drain yaanong o kolota batho jale ande le wena ga ona selo so o diang o berekela fase ga o kgone o šupa ga o kgone o bona ntho wena o e berekelang so ge le gore na le bothata bo boso ye ke nako ele ya gore o bule matlho a gago o bone gore botsebotse ntho ela e go jele bokae molang wa go wa thoma completely o stop o rapele very strong ka re a go easy go tswa ka re ga yona addiction ya gambling kore e tshwana le di-drugs a go easy go tswa ka re ga yona o rapele very strong o bolele mangwele a gago le bona ba go thuše ge bane ke meleko o swantse o e fenye meleko yeo o seke wa thabiša mana ba gago kore o ipotse gore ge bane ke meleko e ra gore ka mehla ke betšha ke jewa mana ba ka ba thagala
ba tseba gore ke jelwe ba thagala. So e re ke ba swine ke se ke ka betšha tšhelete e be gona ka bophelo ba ka ke ba bontšhe setlhare sa bona ga se nkgone ke a ba palela. Rapela ka mokgwa o ka kgonang ka gona, bolela le manyolo a gago le bona ba go thushe le badimo ba go thushe o lebale ka this thing. And then go bona o kare kore e no tla go wena gafetša e tla go wena go tshwere tšhelete the minute e ba le tšhelete e atla e re raloka 1 2 3 o tla bona o tlo wina kore dira something ka nako enowe either wa rapela gore yona it's a negative thought eo e tswe ka ra monano wa gago ka baka la gore ga e utlwišetše dilo tse di botse e utlwišetša dilo tša go se be ga botse. Ge o jelwe wa kwata o ba anxious wa ba depressed wa kgotša ebile o thoma go no tsoša di-argument out of nowhere a se gore o tsoša di-argument ka boka la gore go na le ntho e le gore santse re e roganele ka mo gae o tsoša argument eo because wena o jelwe o tsotse o kwatišitše kore o jelwe then o kwatela le batho ba bangwe ke ka mokgwa e tla o dirang ka gona e controla bophelo ba gago ebile e utlišetša more negative energies ka ra bophelo ba ka gore the minute o jelwe o kwata namka then ke di-negative energies energy ya gago e diang e thoma vibratela fase ga o sa kgona go dira go manifesta dilo tše di botse ka ra bophelo ga o manifeste lethabo ga o manifeste tšhelete ka ra bophelo ba gago ke di-negative energy. O tlo rapela o bolela le manyolo a gago o bolela le badimo ba gago ba swantse ba o thushe gore o kgone go fenya this demon. And then go bokwa ka re ya tla ke kgopela gore o ke thute gore o kry-a something se le gore ka ke entertainer ka sona instead ya gore o tsamaya e go betšha rather laeta TV o lebelele TV lebelela ditaba goba lebelela movie e le gore wa o rata o ke entertaine ka ona goba le tša music wa gago o ke entertaine ka ona goba tšea dikgang le batho ba bangwe gore just go tloša that thought ka mo monanong wa gago goba o tše buka gago o e bale go tloša that thought mohlomongwe ebile le gore o e fenye thoma go lebelela dilo tše le gore ko dilo tše le gore di kgona go builda motho kore dilo tša tshwana le kore dibuka goba anything e le gore e ka go builda mo bophelong e le gore it has got anything to do with money e le gore e na le ntho ngwe le ngwe e le gore e bolela ka tšhelete wa bala bukela ba rego ke lebetse ditsela ena mare ka re ke tla la gopola rich dad poor dad poor dad rich dad something like that a ke sa ya gopola gabotse kore o bale dilo tše e le gore ko dibuka tše e le gore goba o lebele di-video tša batho ba e le gore ke di-millionaires akere and then ba tlhalosa gorena ba dirileng gore ba be di-millionaires gorena ba kgone go manifesta jwang yona ntho e le gore e ba thushe kore how did they manifest gore ba kgone go ba di-millionaires go ka lebelelo tša mohutinong o tlo bona gore gambling e le ga e sa nyakega and completely o ka se sa nyaka go e raloka o tlo make sure gore ranta ngwe le ngwe e tshwara mo go wena wa make sure gore o e save o e šomišetše dilo tša bohlokwa the rest ya o šala wa e save e tlo o thuša kudu gampe. So o se ka lebala ke rile ga ile gore o na le addiction e so o tlo rapela modimo sa tša go thushe o lebale o kgone go fenya this demon o bolela le manyolo a semoya ba swantse ba o thushe your spiritual guides your guardian angels the universe mother earth wa ba bitša mokana bona ba swantse ba o thushe o fenye this demon archangels wa ba bitša mokana bona wa fetša wa tša le snapesa wa se tšhela fase wa bolela le badimo ba gago ba swantse ba o thushe o fenye demon eke and then wa ke entertainer either o tla bala buka or wa lebelela anything e le gore ka e lebelela mo YouTube ntho ya entertainment e le gore ka e lebelela wa tshega wa ipsina ka yona wa leka le go bala goba mohlomongwe o lebelela gana mo di-YouTube wa lebelela di-video tše le gore kore motho wana o bolela ka tšhelete how to make money how to attract money ka ra bophelo ba gago go ka dira seowe o tlo ntshwara ka letsogo ene o gopele ka mehla gore ge re rapela re gopela modimo gore a re fe tšhelete a re fe mešomo a godiše di-business tša rena gore re kgone go tlhokomela balapa la rena mare ka kgotse le gore wena go rapela modimo wa go fa tšhelete e wena o e kgopelago wa raba dithapelo tša gago then wena o tša tšhelete ela o ya go e flasha gana mola di-gaming gana mola metšhineng then dilo di sa tlo stopa mafelelong o kgotse le gore lucky la go ya tšhelete ga e sa le gona selo se la se be go se utlišetša tšhelete ga se sa le gona ka the universe e go fa tšhelete manyolo a go ba o fa tšhelete badimo ba o fa tšhelete mare wena ga o išomišetše dilo tšela tša bohlokwa tšela swantse gore o išomišetše tšona instead wena o iša down the drain. So ke ntho ngwe e le gore kgotse le gore ge nako ntse re thoma ba le dipati jwale tšhelete ga e sa ba gona motho wa rapela jwang kapa jwang mara modimo ga a sa araba
dithapelo tsela. Ke ka baka la gore ba tšhaba gore ga o file tšhelete wena o e ješa, mo e le gore tšhelete ela ke ya o dirang ya go godiša bana, ya o direla bana legae le le kaone, ya o direla bana future e kaone, gore le wena motlhang o tsofala o kgone go ba le something goba motšhetšeng o tlo lwala wa kgotse le gore ga ona tšhelete tša o ya kae ande wa tshwara ke kgotse le gore o na le bolwetse bo bo serious akere bo e leng gore bo nyaka ditšhelete tše dintšhi akere gore bo alafege mara o kgotse le gore ga ona tšhelete yeowe. So ka metlha the universe e re fa di-blessings e re fa tšhelete jalo le jalo. The universe already ya tseba gorena ke eng dilo tše di sa tlang go diragala ka ra maphelo a rena, ya tseba ka di-challenges tše re kopanang le tšona, so ba o fa that money gore o e save gore ge challenges tšeo ge di fitlha o tsebe go phela o se ka kgwetša o lla. Badimo ba gago ga ba nyako go bona wena o tlhoname pelo e le botlhoko o sena selo ka ra bophelo ba gago, o kgopela batho ditšhelete o sa tsona o direng. Batho ba bangwe ebile ba tshaga ka wena, batho ba ba kgopelang ba tshaga ka wena gore ga a sana selo o wele, ga ba nyako go bona dilo tša mohuto nouwe, ba go rata ba o kwela botlhoko. That is why ka metlha go kgopela se o se kgopelang ba o fa sona. Jale ga ba ka re ba go fa wa kgotse le gore wena o išagana mola, then mafelelong le bona ba dirang ba tswalela dipatšhe tša bona ga ba sa o fa selo, ba fa ba ile gore ba bona gore ke nnete ba e needa tšhelete eke, wena ga o e needi because ga ba o fa yona wena wa itšea o e latlhela kae. So guys, a re stopeng go gambler, a re stopeng kore ntwe ke a serious addiction. Ke nako ele ya gore re stope go gambler, re nagane gabedi gararo, re kgone go movela pele ka maphelo a rena. Ge e le gore ke meleko a re e fenyeng meleko e ka se re palele, e ka se re palele gate ga ra tshwanela go kgathiša bathakati, re santse ba bontšhe gore a bana maatla. O a nang le maatla ke rena le modimo o re mo rapelang, le mangwele a rena le badimo ba rena ka gore ba re farafarile ka mo le ka moke, ba re protectile ka mo le ka moke. So re se ke ra ba nyatšiša ka bathakati. Ke a leboga.